bi akwa ba de by Emadek TV so Nyankopon hira wo bibia okoso na ohwe Emadek na yedi yedwuma eto won so a mokoso na mohwe mo subscribe mo comment na mo like na ne deep secret ba ko a Beyou maame aba abonten abe review na me de ba abonten ama amanfo nyina etie bi na nsema meka ansa na me de Beyou maame asem na be ba abonten se hwe obatan bi o wa asase su bi a wa wo ne ba ne nim kwan ya ofa so obebo ne ba ho ban eti wiase ne so ohun so obi ba na mo anan so ohun so obi nam ho a sometimes na nyawadun se bi anipa kro no nam ho kwa isan so no oba na owo ne ba ne nim kwan ya ofa so a nsa kan ne ba ono kro na ne nim kwan ya ofa so na tete ni amane eni atenka bi a no wonya emra no onyem ne ba no and that process na nso no fa mu an time a owo ne ba any akola ni nyinu ni ade and the bond aba maame no ene eba no entem and na sometimes na ya na mkofo bi ntinye ma bi ase pi say most of times e mu biwo ananse ye nkola ne bebre na no aya na sometimes ye ben ye maame no more than your papa because they are the people that we've been with them, we stayed with them growing up. They are the only people that we keep on seeing them each and every blessed day. Even though your papa and your mama no move here, your papa no move here, and your but then now your mama no happens to be the only people I say impuye soon gidi kurana so baba jia. Akoma to me to your MBA soon. Beyou mother is not an exception. She has been the pillar of her child. And there are so many things that I think this woman has to tell her. And people like her, I think at the right time we go to her. No one my history kakra afa na Beyou. It sounds say a bad time be a was as this to be ano. That's what I can say. Until say anybody be way free as I see you know. Or kwan yo be fa so abon ba ho ban ya empo se oba ne ba nyini mpo no still na nsa e won ba so nti da bia masema me kan se ne ya metie se bia Emadek betumi aware na maware awie no who knows se bia na bibi besi wo maware betumi ayare na ye bia bibi betumi atom oba na maware no odome nanso ebeduru ba bi na bia na bam betumi agu aka kyerem se me ye young girl amasisto but in the equity, mentimi nkoso ntena so. Ana ntena ho sa. Obetimi akọ. But me maame owo me ba wiase mu de. No matter what happens, my mom will continue to be there. She will continue to make sure say how bianya mane bia me from bia no she will be there. I quite remember recently anansi fans about 4 years ago. Na me nya adwuma anya ye na me so struggle with them YouTube ne a whole lot. And na me maame tie pa na ohunu ne onye no ho eti ne de bia asema me kan say you am e don me e maame so me YouTube na page abidwum pempen so bia I don't think I'm going to joke with my mom because she has been there from day one. I remember very well say the first laptop bia me toy no na esika bia na e de afiri abucha man so mfam kotu aka bi maame ni page esika na de maama me de koto laptop no any be 1 month any obi nso de laptop no anso di gane obi ana me ne ye adwuma nso de laptop no so de koy what you say eti in fact Beyou maame akan zen bebre na yenko ni yenko tie sa deep secret na Beyou maame review me ba betini aka beto am so Yamansa uni brofu di hon Olivia Donko na de no oli na wo bei na wo di atoso why a cat work and all Miss Canada Eva Chore bi ya oba Pasha me ba unu ebi ba na wa oba Nia me ba wa oba nti papa ne bompa na wo no bompa ne gu so no Eva Cho Beyou Emmanuel Didi na se chense nyame ne wo sa Emmanuel no na be wo ba miensa na me nya pema na sorry Church of Pentecost ye koye nhyiamu na me Awurade tentamwe ne ye pastor panyini pa ya apostle ana wo say obi a wo be ma to di Emmanuel na msemini be ma na me Awurade tentam kokoam na me ka che Awurade say wo di mbabele ma beto di Emmanuel ampala
minya ba minyinsan ema minya belemma ana di Emmanuel me de so no me di nyame bo hye no so na sa edin no na abra na wada me yam no na nyame no onim ni ana obeye na onim ni ana obeye nyame na de no do me sa me ka chem Nyankopon sa wo ma me babarema na me to di Emmanuel enti nyame na de che me Mawule mami musa ma semba ko ma se wote ho manim benim se pese light yeah ti me ntwe me ho okay and light no to so me da so pa enti mami se wote ho na we the Beyou ye pe wasem Beyou aya wote ho a awo u feel say yani manage papa okay manage papa sanse one last month na nyame aduma wadum sa abofre no me ebra na okosha ase no me kotia 500,000 50 cedis ama boy bi oh na one ne ye audition enti wo mo kwa na mo entokwankwa de na mo jam say Kofi Emmanuel o beda ne kromfo na obi a wo se wo koye movie mo kwa entokwa sam kwa kikiki na de koya wo wei na wo da ma mi stro na Kofi o men me ho kra se me tia 500,000 wo sku mu kra na bese ne wo koyi movie no na nim se na nyame aisha ne pabi wo kire me abra me chest kan me ka chest me no me ho wo ka sama mama menu hu kra scan wo twa na fa so ba so ama ho ampara nyame ya adom amenne se me Olivia Donko se na me gina ha me ne papa Richard Donko ye gina ha yes me baka kire we se de adom we se nyina ama me kra se me kra me to me fata na dom te sa atiti ko say na me joma me kasa yes ade Nyankopon aya no ebu ma dwene me tia amino me nwanwa me nwanwa me tia sia nyame wa ye bi papa na me say what say Emmanuel nyame enhye biala aya awoso di sha ofen sha Emmanuel mame o ma Emmanuel kwatenten ye di anko so ani mo nyam enkai kwa enkwatenten ahodin wom ofa no Emmanuel Donko afenso so me say what say Emmanuel nyame ne wo ho nti na me di na nyame nka ne ho enne da ane da pim nyina wow ma enfia for ha 100 and over alwade fa nom no 150 years eti video ndi akwa aba no ma Nyankopon nhira onya okese eti Beyou nam wo no apart from the fans fo a bom paye ema no support no ya pam bi Onyankopon ne maame ya sanso aye de akọ saa pam no dwumadi e wo se oba bi dinu asase sukura no onya nyimpo nju ba bia ti afekura no Onyankopon ebe ma na di ja dwumadi na nkasa na wo hwe mpaye nzo ani followers ne fans boma na then it tells a lot say ampa abrante no afekura no obe yekese obi bia o se the credit ni data ehwe Beyou comedy onko so a no hwe Beyou comedy onko so a na Nyankopon ema ono so ne mre kakra any resources I will say will be you hono Onyankopon ma na nyakwa se mpo ene ene wo nya so mfa so a ne ba ebeba be nya so mfa so da ache na Beyou mesoma san betumi aka kire no se memfa ma eni agro ben ma sika na onya bi na ade ma yes eye na me hira mo apart from sika famu no ben ma oni ni nkomomo sometimes I no akotena na obi zanza ma ka kire me eda I started say odimi go school say na netie na first day am go school kora ba na sembe na be ka kire wo build that connection with your mom and let her feel the most important person in your life even say nempo na onye oba na obeware na mo ba no ntia se wo do no pa na emu o maame de umfa na ni agro say maame no sunsun tawachi ne beko sunsun adi wachi ya kopem time a ono Onyankopon na nkase be hu se ampa waye kese onyame hye obi bia ohwe Beyou comedy ebia onyame hye obi bia so ohwe Emadek TV monko so na monhwe Emadek TV na mon push me channel no so mame na mon promote me channel na mame ne hina yenye kese adaachi mi so matena ba bia di ho adanse se se na nka nye me fans a enye wo mo ehwe me a kama ntumi nyu ba bia madwi medam ase na me hira mo e be ko so ohwe bia
Bye.